Kabanukong kapoy kabagigren hanggang nag-review meeting ato kajinglang jong Chief Minister Dr. Kulong Joni. Hadir papilayi gitu protokol sebagai SOPs. Kibalalong in place. Hapo kajilang lagi. Baru hadir pengilayo. Ya kan new guidelines na kalian jong KPSM Leadership yang karai, bagaimana guidelines kalau applicable yang porok dijelaskan hari ini. Bahkan new guidelines kaom, bayarkan ke quarantine period, lalu ke isolation period, ke bagi juga kat sausi, mentala reduce no sya kasih kausi. Ngan detail lebih kulit, ngan batai beriakan dia. Kalau enggak kino kiritonis ki bawan room sebagai jelang negara. Lemba jom kitu ki entry points ki bapher ki bangala buk ke pangkum ke jelang negara. Maria room ki poye ki entry points. Maria room ke benungkong kalau perhatian lemba ya ka antigen test. Jika antigen test, ada kila anti po entry point. Yang itu kibagi sien bagi long negatif, nginem langsung yaki siapa ki quarantine centers, ngi alau yaki bagi lek no syalaki jom ki jakasyong jakasak jogi, baru advice kalau ba kim day pada mix, baru lu hadu shipowski. Tenrai lada dompat kibagiyo positif nanti entry point. Hakapor begiwan lu, ya kita protokol kaya unju akabagin shift no yaki, siya ki corona centers na kabinta, banyo shushu ka test, baru kecimpet benia, na kalian jong kahen department. Kata kadai karai kabagi shift. Mentah asli, mentah kejabe, nak mentah kecingkip, jom kipai ba nongsos nong, jom kejelang megla juni baro kawe. Bangla ship ya karai mentah asli, ba sitayo hakawe pakawe kebenai, kabankut hadu kebenai November, ngin kang ya ki entry points. Jom kejelang digelaju barok. Kabagin sedang nadu kasitarik, adu kanyau tarik, kabut sitarik. Kalau baik nadu lai pawai tarik, kadai belum lai putrik jomku new benai cost. Siteng bin, kapan sabut adu kanyau tarik, siteng bin jomku benai September. Bakin nemna bantuan pai. Siapa kejelang negara ini? Bad kabangi kerpat nak leng soka kitu kebala si kilaya book apa ya ka flight lani ya ka railway lani ka no transportation. Bakin snow ban ya burong ya kan nika rai ka bapa sorka kala ship hadir bagi leperkat ya kan jing ka bakrau ka bahagi ni entry points kini kinong tray joni ki hak bahap pantre art horsau kenta hak sisni bagi dia yang bat penkut bat pensuba batu kidon kampung kibriu ya ka bakin hak rest ha kikam kijam jongki baro kumta depan lemba jongki nagling kimit kalian jongki media lebih suka ban pentip pajba kenang bagi pajba coba jelang kala jongki baro kintip ya hadir. Lakin tim yang ni kenal bagi AKA baru kilong kibayat bet yang di klem don kanu kajingwit kijingwia hang ne hang tai kata ke decision kaba ka ngiship mentara jamil balasya kasni ngindon ka meeting ka kerpang ngin sedang na is kasihens ha ka bagin invite ya porok KMLA kibaha ambo ka is kasihens kabamut ki MLA jom ki kanyo teliki konstitusi nama is kasihens kadon kanyo teliki konstitusi Bagi don ke meeting hapo
kajing yalam jom Chief Minister Joni bangin ye keren bangin ye slot kumno kakam kaya bat kumno bangin nang penbit pembiang ya kan katma ka bagi kendu bat une ujang jingpang COVID-19 telah saya keski kadon ka meeting aga hamne akan ke cukup jaga aga bangin khot yiki honorable MLAs barok joka is khasins aga por live jangin kadon kata meeting bat nang tampak isim susun kara ba nakalian joka sorga kalau nakalian jom Chief Minister Deputy Chief Minister nakalian Health Minister ngin sampai baik bagi legislatif bagi district ko aka bagi khot kerpang yakin orang ikman joni ba kumno bagi trailang na kabanta banyakun ya uneu kenyang